Ia tō mau kore, alafu mai mua ka mau lau maari e, whawai vai, ke mau hoko ka kai, o ku tui ke toi tapu. Ke whainu me toi tapu, e mea ke mau tui ke ai, me mea ke mau mo ui aki. Ia Sisu Christ ko mau wha mo ui. Amen. Ko kore ke uwhangai be, ngai tara whatapu tau pe whakat pe me whain ke tamu a mau maa whapalu. Whahote proklama hawhi hou a koeni. Taki nau tolo e kāinga lotu toi tapu. E ngai kāinga lotu, tau hi ake toi tapu, ai mea ke tau tui ki ai, mo mea ke tau mo ui ake. Ta tai rei mo tolo ko tau pēo e me kāinga, ta whawhelongo aki tongani ka maa ngai otu motu, ka maa fuke ngai otu murina. Pea whawhiwhia mau pe, i e tō lahi na whetu taki mai ngai whetu. O te kai ke tu e hawhai anga lotu ia e kāinga lotu toi tapu, ka unau whie kau ke lotu toi tapu. Pea koe o whia pitu. Ta lotu pe mua ke o tua, ngai whetu ango Nusila. E tau te whitu ke Nusila. Tō lahi wite ka kai unau whetu taki mai mea unau whaam ke kau ke lotu toi tapu. Ka koe ke hakainga lotu e lotu toi tapu. Pako tui, a wen bera hanga e ki o whakaau mta pāko ia. Ke hui ke tau kau whatahai. E whamarat pe whoki e tui tai mini ko tau ngai kāinga lotu toi tapu. O tonga tapu tau hi e whakau lo pet palu. Wete whoni ke fitu ano fit whahi we hiva. Whitu takia mo ngai wheu. Pe mo whekau ke programa koe ofa ke masiva. Whalere be ia lo pet palu. E whakau lo pet palu tong. Ko senen, au ia whakau Steven Faupula. Whakau Alexani Talia Motua. Ka mau whakau Ben Leakon. Pa moau. O mau tonga e tau ngā koe ni seneni. Pa ku whitu taki whai me peke ku emaili ko maf.palu@gmail.com. Pea ko Honolulu, o tau hi whakau toa pasto e tu, ene whika whitu taki ko walu noa walu, whaua walu tolu whau. Ege, koe ngai kai ngalotu ia, o tau siasi, ngai kai ngalotu koe e kakai, o ku nofu ke loto i tapu, whainuri me to i tapu kātoa, me ke tau tui ki ai, me ke tau whai ke. Whai tau peki a whoken, pea ko wham ke utala noa i e whekau aki, ai tokonaki peki a, pea mono papi taiso o e kakai tui. Whekau aki ai tokonaki o e aho peki a, o e wike peki a. Pea mo e papi taiso e kakai tui. Evo koe whai te lelei toa whamanatu e ka koe aho tokonaki koe ia. Tokonaki koe e peki a. Koe hae mahu inga o e aho tokonaki peki a. Na whawharere peu programa ki mua. Wahai nuhi nage te mau tōre ngai me ka kupe he. O ku whekau aki tonu e whakau kai tokonaki o e aho peki a. Pea mo e papi taiso e kakai tui koe hui. He kui whonua loto a Sisu Christ. Mon be, ta maina e. Ne tange kai hakau te na ipala taisi. Ka mo mea whoku hanga e koe whamatala koe mea koe ni. Ko he tesi ia. Kei tuku na alue kau mate na nau alu kato be he tesi. O tau ilo me tā noga Sisu koe o Lasa losi mo taivasi. Tā ko he tesi. O ia honongo feitu e ua. Koe whetu ko ia Abraham me tau pe ko pala taisi ia. Koe whetu ko ia a taivasi. Tangata koloa ia. Koe ko pewke taivasi. Koe rea whalatina ke tangata koloa ia. Taivasi, tangata koloa ia. Koe whetu ko heri koe potu ia o mamahi. Tau ilo ku whakai ua pa tau tarangi Abraham e wefu vanu koe ke lau hata kolosi me heki he. Aia, mahino o pete ke te tau toro koe aho beho o mate koe tāia e tapu. Koe whainga maari e bene mo ui ke hanga. Whapapau i ke tui ke tātao e ko Sisu Christ. Ko Sisu ko ne pekia. A weho o hia. Ko whainga maari e bege ke whapapau i ho mo ui. Te ke aru ki hewani. Ko nos pe tau mate ne tāpe e tapu. Kai te lava hao ia. Na kolosia me i heri. Ki he mo i tanga tāmu tau ilo me tānoa Sisu. Pero me ko tui ki hei. Ako na pekia e ko Sisu Christ. Na e ave leva. Hiki leva para taisia me i he te sa wege langi. Ano inga kuina. Ne toi tu e kakai mandi ako na pekia Sisu tama ne toi tu e kai whainga tapu. O nau haa ke kakai na nau i Jerusalema. E ako na pekia e ko Sisu Christ. Maina tlo na ave ai. A parataisi ke langi. Ne tama e paula ke te tau doru. Na ave ke langi tu o tolu ki parataisi. Ia ua korinto vai taha ua ne ave ke keke. Koe meu tau tānoa ke au ni. Koe whekau ake tokonaki koe o e pekia. Flight pe tokonaki koe wiki flight tokonaki. Si mandi ko sapato e tu. Wika koe hae tokonaki. Tokonaki terio. Tau bego tokonaki o e terio Sisu.
Pe ko whaam ki wanga whamaina, koe mahu inga te rio si isu, koe ui koe mea whaatata ai papitaisu e ka kaitui. Kono papitaisu koe kaitui, whamere ku ina doe vailahi. Koe ui ke kaunga mi whamaina na e kaunga te rio ki tau tolu mo Christ. Bea whakatue tu, kono o hake whawhoke ake ki olunga. Koe ui ke tau whaiaka mo ui uki fo Kaige, o kui whoki koe sākala me niti o e papitaisu. Koe rea saka meniti uinga e ua. Uinga lua ki koe tuku pā, ke tau mo ui, ke tau whai aka mo ui fo o lau koe ke saka meniti ai o mohe. Tau nofe o whanu mo tau ngai kau ngā api, koe tuku pā ia o saka meniti. Koe tuku pā koe ni e saka meniti papitaiso, koe tuku pā ia o e mo ui fo o te u whai ake mo ui fo o ia kalaisi. Ko he ko whakatoe tu ua mo Christ, ko kaunga begia mo Christ, ko kaunga te rio mo Christ, tanua e ko ata mo toa ma kuanghala, pa ko kaunga whakatoe tu ua mo Christ. Aia, ko te rio ko Jesus Christ, o ku tau whakatata i tua akia, yono whamere o ku e toko tā e vailai. Nā mawinga bitoi. Aia, ko mahu inga ia o e aho tō nakpekia. Tamai gosperi, ko gosperi fo mraga ia Paulo e Korinto wa tani ma ves tolu mo fa. Na pekia Christ ko tau ngahi ngala fa rau ke toi tapu. Na eteri ia. Pana fa toi tu ia no atolu o fa rau ke toi tapu. Mai de ke tolu ko gosperi ko toi tapu ka to be go he gosperi fa rau ke toi tapu ke ta mai fa rau ke pot for ko e pe ko e. Fa rau ke toi tapu e ko toi tapu ka to ko gosperi. Pero veo el otro fra gospeli, sabe me lotto e tapu. Koe ko lotto fa ni me gospeli. A me ke tau tu ke me ke tau mo. Ai ko ko ndo wa tani ma vesto lo me fa. Ha ko ki konga ko ke terio. Ko me na ko e atonaki. Ma tena no fra va ve. Ve fia fi fa ite. Ma de la awa ko si ko ni ve fa ite be was. Laure vai. Ko kamata e aho hono hoko. Ai ko kamata le vai aho tonaki aho no tonaki ko si e fiafi te rio le wasi su te rio na to la ai ko whakaukau ai ko mero tau lau ki ko mahu inga no baptaiso o e kakai tui ko e tau hanga e whaka ilonga ai ko speri ko tau tui ki ai na tau kaunga pekia mo Christ kaunga te rio mo Christ tanua tau atau motua kaunga whakatoi tu mo Christ we tau whaia hamo ui o fo pa tau winga no ua ia ko pa e sakrameniti ko e whakatata i tu asino e kresku tau ina sei loto ai ko tuku pa ke whaia hamo ui o fo ko hihe ko tau kaunga peki kaunga to tu mo Christ pa tau kono ua tau whakatata i tu asino ai ko hanga ko tau kai me ma me ina me waine ko tau whakatata i tu asino ia ai kres ai o tau ina sei loto whawhanga i tau toi Jesus Christ ko e maia mo ui whainu ki tau tolu, aki ai vai o e mo ui i loto. Ai ka whakaukau ia, koe ka hafu ui whewhea me i maa, me i waine, paka me i hua waine, paka ha. Koe na whatongia pia nā kono whakatātai tu ai kresi, tau ina sei loto ha koe tau whamanatu pia ki tau tu. Kaige, ka rau mea ko whamingi to hanga rewa ki ai, whewhea rewa e paptaiso o e kaureka. Se koe mea mahuinga ke mahina de ki tau tolu, ui ka whekau hanga tonu mai ai to tapu ke baptaiso kaureka. Harewa meu tau whai e baptaiso ko ia. O tau whai to baptaiso ko e pe kwa be ia ka pati mo whanau ne reiki o wau baptaiso ko lau ko he tem ko papia whangi kaureka. Ko hui ko whainu ino ko e maa ke vai ongo fulu ves tatolu ke taha ono pehe pena e hapai maa whangi tamaiki ke ai ke neala ke ka nai taawhia e kau wako ka hisio ke si isu na ne ho tup tamake be mai tamaiki ke naomi o taawhina o tolu he mai whainga koe pranga o tua e pai ka itari ha taha e pranga o hange pene itari ha tamasi i ka ihu e ke ai pene hanga to ina o tolu o ne fua ke na o tolu i hono ma i hono ni ma o ne ai hono ni ma ne mo tapu i gina ina e kono whakaukau e ko makatu unga whato i tapu ia e tau whai e sakrameni baptaiso koe whangi kaureka koe ka whekau hanga tonu koe mea bena e whai e si isu
ma fangi kaule ka bok tau fai kage ba de mu fato nga e tu fato ka terine baptaiso ka pe ko fai pe mo e baptaiso fangi kaule ka he ka inga lotu ko in lotu e te ka inga lotu e tapu ko ha no inga ko yu mau inga be ke fra mai no ke tau tolu ko o miene ki tamasi ko ni bo ki ta hene ko ni ke sias ko tau ka ko sias e ki ko i ke tau kau whakataha no o haki ki tamasi ko ia pe ko ki ta hene ko ia ko i ke aho ko tupu ki tamasi o fulai pene ho ko kristiani pe baptaiso ia he baptaiso anga e ka kaitui ai baptaiso fato ai tapu e kono moni ia me ko inga ta no ko ni ke mau inga ke baptaiso e ka kaitui o fiku me ora wes ia na fa inga me ko ka taria si suma was pe pana to e fok ko baptaiso e ka kaitui ko tu me ala toko ne we ke fa ma uluta ke to ta ko ne ma o kala isko eki ke mai no ke de me na ne fai ko ma o kala isu ko eki ko nga ko ne fa no fo o e tau mo tau tuku me motua ke al ka tau ka mata mo fo o ko fai ia kala isi aia ko baptaiso ka ure ka uga ka fe ka o hanga tono e to tapu ka me na fai si isu pe ko fai e si asi whakatau ke mena whai si isu. Aia, ko tui ko ngalahe mea kono whakatapu i whangita maiki, kono whakatapau i mātua, te nau uhake whangita maiki koe ni, to kāterine i rotu whakaristiani, ko hige nau tui ke iko si sukarasi, ke mate mea e kakano, pe ahau nau tui ke eiki, pe baptaiso ki nau toko ka kaitu. Me kono wale vai, ko baptaiso ko ka kaitui, ko me whaino ino to i tapu, ko ragi ku whekau e si isu, baptaiso ko ka kaitui. Mai no bit be manti vai wa valu pe vesta hiva ke wanoa mo wo ki maman ngau he kai ko be ko wako baptaiso ki no tol I he wafa e tamai me alo la mare ma ni ako ki no to ke nau tala ngo fu ke me ko to be ko fe ka watu me mo maratu te de mo tol ma wai pe o ke ngatanga o taimi ai mai no bit me ko baptaiso muy mai e no ngau he ka kai ke nau tui ke eko si Isu Christ, ko kau wako ai eko si Isu Christ, nau mui ke eko si Isu Christ, nau tu lolo ke nau tui pi ki tai ke eko si Isu Christ, oku nau taha, sino taha mo eki e mea kotoa pe. Paure ke baptaiso ki nau tolu, ke whakaha, ke mea baptaiso e wafa e tamai, alo me lau maare maa nyo. Kono wa baptaiso ke kai tui, oku ne whakaha I tua sino me gana tau lawa ki ai. Ai le riu mo uigo ko fai I loto I e gospeli. So ka mego kulau kia Paulo e lomu hai ono besi wake nima. Hika ke tau ke I hoko tai pehe a ngahala. Ko heo heko whewhehu I tau ke I a ngahala pe koe tau mo ui pe to he keresi I kai. Ai Paulo, more ke mamao. He anga whewhe, hata ki tau tolu ko tau mate ki a ngahala, ke tau ke I mo ui ai. Pe koe koe ke mo ilo, mo tolu tau pena baptaiso ke a karaisi, Christ Isu. Ko baptaiso ai mo do ke ne peki ai ko inga mo kau ngā peki ai bakui ai kau ngā te rio mo he baptaiso ki he mate ko ui hangeto pe ne whakato e tu a Christ me he mate e langi ia e tamai ko ia fok pe fok mo ki tau tolu tau whai aki tau fou he mo ui o fo ko ui ka bau tau kau taha mo ia he tatau e mate e pe he fok e tau kau taha mo ia I he toe tu o e sino. Whawhatonu e tau e ki whawhetai. Mega tau lo mawai o noi besi wake ni. Ego me mau inga me te whailo. Koe whaka ilonga I tu aia. O e tau mo ui a kalaisi. Kono baptaiso ki tau tau ki a kalaisi. Baptaiso ai ke ene peke. E tau kau ngā peke. Koe tau whaka mo oni a koe baptaiso ki tau tau ka kaitui. Na tau kau ngā peke. Aluifu ke lalo ke vai. Kau ngā te rio. Mo kalaisi. Koe ui. Ke kau ngā whakatu ki tau doke lang I o kraisi, koe ke tau fōu I ha mo ui o fōu. So ke, aia koe baptaiso, koe whakamo oni a kraisi, koe tuku pāi o e tau mo ui whakalau maari e, he ke tau doe whoki ke mo ui motua, te tau whai a ka mo ui fōu. Pako mea ko pēhei, tō lai ka kai o nau tāria si Isu, o suere whoki peke nau mo ui motua, ia, ko tui koe mea ko o kumore me nau mo ui ai baptaiso. Ke whakapapau I tu asino fo I mea ko nau pēne hoko I loto. Ke whakaha I tu asino fo I mea ko nana pēne nai hoko I loto. Ko le nau whakaha, ia, ko hiki mon be nau moina ta me mo ui motua. Ko
ko nau kaunga pekia mo kalaisi. Ave e tau ngai, kai kono inga e tau behe, tau kaunga pekia mo kalaisi. Te ke whanau i tau tau pekia tau mo kalaisi. Tau tau ka Christian. Koe koe tau tea ia e tau ngai anga hala. Na tau kaunga pekia mo ia he koe mate a tau tolu. Na e ave ge eiko si su kalaisi ke ne whai e tau mate. Pako meu tau behe na tau kaunga pekia na tau pekia ai. I he pekia a kalaisi. Pero mai e paolo te tau toka tau pekia a kalaisi tuki whao ai ke kolosi o tau kakano. So ko mea tau beho tau kakano ko me whaao i tau toke. Lea tae tau ke sio kovi ke whakakau kovi. Ngai mea kau te kātoko ia. O si tuki whao ia a ngai mea koe he kakano ki he kolosi o kalaisi. Ko hika tau lava. Ke tau mauivi ai. Ke tau whai a ka moi ko upa ko hoko rewa baptaiso. Ko e tau hanga ia whailonga i tu asino. Ai tuku pā koe na tau whai. Heke ke tau toe whai a ke moi. Ko sio koe whia mao e mea koe ni i tau i te tau toe kau Christiani. Ko tau tungi tau whiu i tau kamo. Ave maa mo ngai mea o whai. O koe ke mahina ka nau tole winga nau whai e mea. No whai nau tole pe to kua koe. Whakakakato e maa oni oni. Ka neka i uhala i whi lau ia koe ia. He neka i ha maa oni oni a kalasi ke te whakakakato. He na befu ka nau toko koe. Tāno koe matiu vai tolu koe. Baptaiso kalaisi. Beange sio ne whakakakato ngai maa oni oni. O koe ke whakakakato a maa oni oni a kalaisi. Nas maa oni oni bea kalaisi. Tēne ka hane anga hala nai. So, ai koe whakakaukau hala ia o e baptaiso. Koe whakakato e te maa oni oni. Koe baptaiso koe whakahapi tu asino kua te maa oni oni. So koe keheka koe uhinga whehu i. Ka meu ave he maa mo ngai e mea. Koe mea e Christiani o whai e ia o kake mahinu ke whai he uhinga hala. Ka tau nof peta douto kua e tau ki baptaiso whangi pepe pa uri taki mai ni. Kua osi baptaiso. Ke baptaiso na e ilo i pepe ko raki ia. Konoa ke baptaiso he na e tama e sisu ke baptaiso whangi pepe. Eia ko uhinga ton ke whakafoki. E tau mo ui ki he tohi tapu. Ke koe lotu tohi tapu. Ka hawhi hoain e lotu tohi tapu. E kāinga lotu tohi tapu. Koe tau whakaamu. Whafoke tau mo ui ki he tohi tapu. Na hinga baptaiso sisu e ke ai ke lave ke te tau ngahi ang hala. Sai, ka koe tuku pāi e tau mo i whakalau maari. E grau kau rak pita vai tolu vesi wataha. Ai ka tā noa pita e kuhi, tarangata ke o tuaro tonga ni nofo tatari. Ko ngā noa, tonga teo e ake, ai nai whahaf pēa ki ni toko si, ko toko wālo pē, pēa nai whahaf ki nau tolu i he vai. Ai a koe paptai so foki, o kuni hanga whaino hino ki tau tolu, koe whakatātāia mea koe ni, ai a une whamoi ki mō tolu, o ikai i he fufulu o e uri me sino. Ka koe tuku pā o e konsenisi ata ki he otua. Koe mea i toi tua e ko si Isu Kraisi. Whratone tau e ki whawhitai. Rok pito vai tolu Isu anō ki wata. Aia, kono whahafi koe whamili o noa i he vai. Whatata agi e baptaiso. Koe hia koe mea uni whahafi tau. Koe koe fufulu o uri e baptaiso. Ka koe hanga o fufulu ke maa ki tau koe tuku pā. Ego zumena lo ke koe tuku pā, koe te fuakawa ia o to konsenisi ki he otua, koe mea toi tua e koe si Isu Kraisi, kei ki toi whai ake au mo i motua. Te whai ake mo i ko kaunga whakatoe tua au e mo kalaisi. Ego mea ulau ke paulo ke kroswa he tolu. Kaunga whakatoe tua tau tolu mo kalaisi. Pa tau ai ke mate ha tau ngai kuko tau peo ki mamane anga uri a hori kovi a whi awaki. Ai manu ai a koe tauhi ai tōri tofu pe. Whokau ke koe manu ke tauhi ai tōri. Tauhi o tua ke koe no inga pe he manu. Ka pau e lahiang e ku paanga teo whiwhia. Pa e lahiang o ku mata i tohi. Pa e lahiang o ku lakang. Pa e maolunga o ku lakanga i lotu. Sio, koe manu e. Manu. Koe tauhi ai tōri tofu pe te lotu ki tai e ke kolu. Te pehe ki tai koe mea koe ala whai o tua ka kita. He koe tonu whoke o tua. Koe lahang e ku ofa ke o tua. Koe lahang e ku mao o tua. Koe lahang e ku ina koe ngai mea na tonu ke tau viviri ki he tau mo. Koe tau viviri tau ke koloa, pe koe paanga, pe koe lakanga, pe koe langi, pe koe mawhai. Ngai mea pe tau viviri tau ke ai. Ka tau ri ake tau tolu ia. Ai mea koe na tonu ke tau viviri ki ai koe o tua. Aia, koe mea tānoa ke apita koe tuku pāen. E tau moi whalau maari. Koe tuku pāen e konsenisi. Lelei
ata ke o tua e toi tua e ko Jesu Christ e ke tau tu e fai a ke tau tole moi mo tua ke tau fai ko tu ko me fe mau ilo he tonga e o whanau ma ben vai folo ko fai le tio ko e ni po ko to be ko whanau mai ni ke te au mai no be te tau ko me mau i ngai tau mo ui pe ko i fe tau mo ui urang ke hai kai ha ko mai ka kai me tonga ki muri no ma fai fe a waki no foko fai whakasuwa me pegari ake ngai family tonga kau be ke hongo e konsenisia kai koe ni mai no be ne kai ke fai mo on e tui ke e ko Jesu Christ o he taunga e aki be e kai tonga ia lotu ko me be ke tokoni ke me ura whaam ke mau. Kono moone e kai tonga. Ko mo se ke mo ne ko me ura ke Jesu ko na tolu pe e. Apa ne tari o toha o lotu o kore ha paanga buko tari o toha o lotu whakamu ui ko me hao maha ki buko tari o toha whakao ko me whai ngata na ton ke e whihi ai. Mahalo o wipe ka mo ilo me ta mai ko Jesu. Ko na tolu e hao. Ko na tolu na whai whina ngalo e toa. Ton ke tau mongoi mo pe tau tolu. Ko tuku pā ia ko whai ko he baptaiso ko tuku pā. Te tau mo uia ke whawhara e tua. E hoko e whawhara e o tua. Ko mea ke whai ni hino mea ai mea ke utui ki ai mo mea ke whai. Ko wongoi ko lotu e kakai tonga ko whai pe ke mea una wongoi. Mea una usai ia ai. Ramena tau loe ke sesko una tui whasoto maa whanonga maranga mo tō maari. So panau hea e pe ina toki na whatonga maranga e mo tō tui whasoto maa. He ke ni lava he ni kosperi ke whamo ui koe. He ke lava ni kosperi whamo ui. Ko he kosperi e whasoto ma. Aia, koe ngai mea pe. Koe baptaiso. Koe tuku pāia e kakai. Mahinu te nao tolu. Ko nao mai konsenis a tau wha maa nao konsenis ko te tu e ko Jesu Christ. O tu pāke nao whai aka mui. E kāinga. Ko ngoi au pita. Ko ngoi mene ua ku mahinu ka te au e tonga. Ko tau tolu ko kai manu ki tau tolu. Tau manu ke paanga. Ne mau i tau ngai whamiri. Ko mea kuri aki ai. Ngai whamiri kai o mea o toli pia nofoi pia henu. Hola halo henu te whakasua tap mo e ki whaiaro. Mea kuia whi awaki mo mea kuia henu. Ko no wa. Tau mea ngā pita tolu o tua ke maa mea tau whie mau. Tio ko mea mau. Ko mea o ko rea ke he ko ui ko sio. O nofo pe kakai i whasoto maa. Ka vai whekau e whasoto. Ma koe nea kina mai nā toki ke o tua ko i koe nau tui ke o tō nau ofa ke tua ke tauhi ni whorofora. Mora ke mama. Nā hau pina toki lo tū ko i ke maa nau lakanga, ke maa nau paanga, ke maa nau ki i whare ke nau nofai. To tonge nau uhila mo e ka ke nau nofi maari e mo ui koe ni. Sio? Aos. Aia. O taku whai ado e lo tū ka koe lo tū e kakai. Ka ke nau au sia nau tole me koe tānoa ke ai. Mau ingai baptaiso ko fai baptaiso ko kai tui ko baptaiso ka kai mahinu te nau tolu ia ko nau mo ui ko li aki e ki heo to ai pa ko manak pe to tapu ia e ko me no hoko manak to tapu ia baptaiso au pe he e so wa fa ta ha pe si no ta ha lau mari ngai be nai ui mo tolu ki amanak pe ta ta e ki ta tui ta baptaiso tahai o tua tamai ki tau tolu kutoa pe. Aia ui mea kutoa pe. Aia o taha pe tui. Tau tui hei ku Jesu Christ. Taha pe me baptaiso. Ako baptaiso pe o kakai tui. Eko mea whekai toi tapu. Baptaiso kai tui. Whai bea baptaiso ki whangi whanau kono whawhatapu ki nao tolu. Ka hui ki mahino. Pao whatapu ki nao tolu ko ka kahau ki nao hoko hako Christiani. Pa tok baptaiso ki nao tolu e kahau. Kaike. O kai magi whawhihi na whai mega te au pehe ka kai tō lahi, o kai ke te whemau e ke tau papitaiso vai kai tu koe, e nei hawa si o nei o tala mai, e hawa si isu me papitaiso lau maari maoni oni, tō koe bako tau papitaiso lau maari maoni oni, koe ke te whemau ke tau te papitaiso si o nei, papitaiso vai. O koe ke tau tano te papitaiso si o nei, tau tano te ke papitaiso o tamai si isu ke papitaiso ka kai ko tui, e lau maari e wawhai tamai me alme lau maari maari pa koe. Mwande a koe nei toa e lau maari maari ni a Pentecosi. Te muna na whanongo ai na peanga pita kana toro mutui, mu whakatomala pe a papitaiso ki moto. Ai o mnak pe a pitai
e papi taiso ka kai whatomala. Koe whatomala koe ngāwe lau mare manu whai tau moi. Ni o me whatomala ke tau moi. He kono inga tau whafo o. Whanga lau mare manu ni o mai iwi ke te tau toke whatafokia ki tau toke tau tui ke eiko Jesu Christi. Tau tui ke ne whorofora. Aia, ko tau tafoki ko ia, ta pere e pitaka he nei wha lau mare manu ni a ngāwa e wa. Pe papi taiso ki moto. Koe ngataiga koe nāo koe ke Aluka pita ko malanga koe whare kori niusi, pe hei whalau mare maanyo ni ki te kinau tamai nei, lo tonga bene malanga, ves wha ngā vai hango fu, hei whalau mare maanyo ni e kesi kakai kona nau, ia e whare kori niusi, koe fuafua au fukia ai kosperi ke kau sentaire koe koe siu. Pe pere wa he kau, kau tamukana na uomo pita, kau tamukoe me kau siu, nau o vare fuake mea ofa lau mare maanyo ni, ki he kau sentai re foki. Pena nau whanongo ki ai, ke nau rea ke papere vai pita ka te nau tau. Tonu koe me ta awhiaki, hano papi taiso ki nau tau. Koe hei, koe ko nau maa lau mare maanyo ni. Koe pena papi taiso. Aia, oke winge maa lau mare maanyo ni, e whanai fo oi tau mo ke oi papi taiso. Koe mea ne whakasi isu, ka maa lau mare maanyo ni. Te ke maa oi whakatomala. Pek ton ke pap taiso koe koe ke ilo, koe mea to tonu ke whai. Sai, koe ngai mea rewa koe ke whai e pap taiso, ton ke whamaino be. Koe ke lawe pap taiso, whama ui ki rato, hango mea koe whai koe sas katolika loma, na whengi pap taiso whangi pepe, ki mopa nau toki mate, koe hito kua ke whamui na to. Koe ke pe, koe ke lawa e pap taiso ke whama ui hata. Koe, mose ke mea koe tanowe paula koe ora koe ntowa hango fune, pap taiso ka kai koe na nau almo mo sese, kana nau ko hiko nau tafo ko nau tai tui ke o tua. Aia ko mea mau inga i mo ue koe koe paptaiso ko koe tui ke o tua. Koe tui ko koe tafoki ko ke o tua whatomala peririwa mo ue, koe whanai fo oe mo ue, koe mea mau inga koe ke o tua. Aia koe ke whakamo ui tau toria e paptaiso. Koe pe e ritaki mai e māmonga, ai katolika no lawi ke ai mga o Pentecoste ni ito kua, kua pau ke paptaiso kakai ka nau toki, hangea whakakakato e nau maano ni kai, toks maano ni me Christ. Pea ko whai pe paptaiso, ko hike whanga mena o tano ka nei, kakapa e ritaki mai kakai, kua pau ke paptaiso, ko hika nau mai mui tangata. Mana tui ko e parahame ko ai vina kei paptaiso ki nau toru ia. Ko ilaisia, ko kaiha akau, uno he vana tau tau ilu nau iai, kene kai ke paptaiso ki nau, ai au i kai ke lawa paptaiso e ke whamui kato, ko whamui whai e eko si Jesu Christ, he whangi vare ko nau mate ko ko whangi vare, ilu be he eko si Jesu Christ ya nau i kua kamande ki tamasiko a silopoa mena e mate, na e alu koe no hoa ko kum whare i koe me ahai ya. Nga tangi o tonga ka ahai tango, tam si pene u ilo e lere. Aia, o silo beho tua e ku anga whangi vare, koe na ne ngā ki nga to. Kono wa, o koe ke whetongi e baptaiso e kosperi, pe paulai au la krintou, hai la kiwe stafa ke ta fitu, whamaro ke o tua. Nga ke baptaiso ani tu ke pea karisipo mo kaio, keio, koe ke o pe e kakai na hau ke whai baptaiso. Na ne baptaiso ana bebe na baptaiso pe Stefana mo na tolu ko ia po ke mana tu ia pe ko hai ta ke na baptaiso ko ina ke fekau mai e Christ ke baptaiso ka ke malanga e kosperi ko ga fai ke poto fai tangata ko ina amore na ma ai uhinga e koso e ko Jesu Christ ai mo inga le tato ke fatonga o ke fetongi ko kosperi pe mo inga ta ko ta ko ka fe tu ko to fingi baptaiso ka to o ki famo ui na ke kosperi ko ka no ka tui pe na ta foke e ko Jesu Christ pe to baptaiso ta to ko me ta no ke ma ke va ta no ke sta ni ma ke ta no ve sino mai ma mo nga ke te e be ko mo ki ma mani pa o malanga ke kosperi ke me mo i ko to pe pa ko ia ko e tui pe baptaiso e pe ko e tui pe baptaiso tui pe baptaiso e whakamo ui. Ka koe koe e ikai ke tui. E whakamau i, e whakamala i ai. Ei kono mua ni, pau ke tui pe atok baptaiso. Koe ka paha ikai ke tui ia. So ke mea mawinga, koe mea mawinga, tawhok mea whi mea. Ka baptaiso e koe ke tui. E ke whakamala i a pe. So ke mea mahu i ngā e tui. Pe atok whaia pa peke ke whetongi e baptaiso e tui ke si. So ega meu tau hangi kei.
Ka pai baptise wangi bebe ia yang mega finge katolika ke baptise ki na tol ko ina lang na to ki he. E kai lava he baptise ko ia ke famoi ki na to. Ko manak be ke fe tau pe kia ko ni manak be de tau tol wai. Ko me tu ke lo to tapu. Ke no papi taiso e kakai tu o ku mahau inga. Kakai go tu ke ko Jesu Christ. Frai fo o ki na tol ange whakatomala whakatafoke e ko Jesu Christ. No fie ke baptise ki na to. Kau ngā pekia mo Christ, kau ngā teria mo Christ he lalo vai, i loto vai, no. Lo me i nau tau ke vai lahi. No ake koe ki nau tau, kau ngā te tu mo Christ ke whaia kam ui uku fo. Ik, ta kone mai mo, whai vai mau mo ui, ke o wholofola. I Jesus Christ ko mau wha mo ui. Amen. Marau mo mea mai, mo mea tua whātu.